Kuba umjita uma huma la wakumngena la amnavi kuthi miriko la ka oh nasinavela nasilave nokungena la Burisano na MTJ MTJ eka nongonoko Bativi ku antswa Avuxeni ihlekani na mperisa vayingiseri va nongonoko va TV ku antswa la hingo #not them better hi kurisa lava hi nga na vona tindhawu hinkwato la mi nga kona ni xewetile na loko vona kandziyiselo mi ri magondweni kombela mi mahlweni mi chela hi vukheta mi landzela swileriso kumbe swikoweto swi le magondweni hi ndlela yo yaleyo mi ta tsundzuka swa ku la ka KINGMA1CA television hi le mbitani ya vutivi loko swi teka ku pfuxa tinene xikan'we na ku pfupfula tinyiko ta vantshwa mi ni MTJ ri kotse ra muhaxi ka kova na sikamana mi tiku ra ka xikudu ni khensa kahle nakambe ku va mi hi langusini ni tshame kahle la na xiyimo Oscar Maluleke la tivekaka hi vito lera ra Cheyeza eka Bola Mbambu Comedy leyi nga huma hi Good Friday the 2 ta April 2021 ni kombela ku jika makete na vuya na Cheyeza la Bambeli kule eka KINGMA1CA TV. Vuyisa sweswo mavhengeleni vayingiseri vanongonoko va TV ku antswa mi ta tsundzuka swa ku ni mi byele ku hi tshami kahle na un'wana wa vatlangi ka Bola Mbambu vo boti mi pfukini njani hayi hi kona loko hi vulavula hi xiyimo Oscar Maluleke hi vulavula ngopfu hi mani xiyimo Oscar Maluleke a ku na n'wana hi mina ni tswelele kwala tikweni ka Kovane okay ni sungula xikolo a tivonele primary even then ku kusuka kona ni ya Pipihlongwana green amiyanga ngezimani a ni zangi ndreleyo a ni yang kwala seswiswana lega nayi lega grade 11 ne yeah o emhaka ya kahle hi la ku vulavula ngopfu hi gondzo ra wena mfura ku va u karhi u tlanga story timhaka letiwani ta ku tlanga story u sungule rini timhaka to acta na mi ku vula sungule lembe ri nga hela u sungule last year last year sho a ni nga swi tino na swi kota ku acta ya mina nyiko leyi ni yi tivaka i ku cina mara loko se u swi vonini ku no wa swi kota ku tlanga u titwi njhani ni titwi kahle ngopfu na swo ku se na swi kota mara masungulene ayish a ni na ku nyumanyumelenyana a wu tikeliwa yini kumbe a wu oloveliwa yini hi ku vulavula munhu loyi a ni kulangi ku vulavula ngopfu vhele vayingiseri i mun'wanati wa ku jojo male alright na ku twisisa which means i munhu a nga ku discovera i xiterenge xa Bola Mbambu Comedy 1 loyi ku nga pizza yena nga kahle a nga ku pfupfula kusuka hasi a swi vona ku wa swi kota ku acta ivi ku fika la na wewe u swi vona ku wa swi kota ku acta i ti use ne so seketelo kusuka kaya ka vatswari va boti very yini loko se va ku vona u karhi u tlanga switori ku ve na wena n'winyi a wu nga swi tivi na nyiko leyi na vona swi komba ku va nga swi tivi vanhu lava nga ku tswala vatswari very yini sweswi loko va ku vona u tlanga Bola Mbambu Comedy 1 swa va hlamarisa swinene loko a va nga swi tivi na acta a va twa swombe swo pfuta swo cina ntsena a va nga swi tivi na i ku pfuta ni a hi teka video ndi u ri one hayi va tsaki ngopfu va tsakini seketela swinene i mhaka ya kahle so Bola Mbambu Comedy 1 comedy leyi nga huma hi ti 2 ta April uri u te u sunguli ku swi vona ku una nyiko yo acta last year leswi vula ku Bola Mbambu Comedy 1 yi sunguli ku shootwa last year yi sunguli ku shootwa rini last year loko ni hleketa kahle na ku i December so wena ku tikuma u vi kona ka Bola Mbambu u ngheni njhani ka Bola Mbambu i mani munhu loyi a nga phusha ku ya ka Bola Mbambu New chicks still man, Tankaya.
kuma message wa ku wena a ku lava le kuna xitori xin'wana xi lava ku huma xa Bola Mbambu even then ni swi amukerile hayi ni ta fika se lo nga ni texta n'wini a ku nona laveka mfadiwa. So why upfumelini why swikoloveli tshuka u pfumela kwa mara u kho swi tiva ku a wu zangi u tlanga xitori rin'wana ku ri a wu ringetela ku maybe ni ta fika ni swi kota kumbe u la ku duma a ni nga la ku duma swala ya that's true ku duma swala mara mina munhu lowa ti jokes ti-jokes letiya to loko ni vulavula ku boka ku hlekwa ka na twisisa i mhaka kahle vayingiseri ni kombela ku jika la ni xavisa cake. Hello ladies and gentlemen, KINGMA1CA TV adverts yi ku tisela xinavetiso xa nantswo wa cake wa swi tiva ku tsokombela kumbe wo twa. Cheyeza cake and confectionery yi ku khomele makhekhe mo hambanahambana va swi kota ku maka Canon camera a henhla ka rona, hembe, tinguvu, xikipa, tlotlotlo, cake ra Spider-Man, John Fulgate cake, makhekhe ya mitlangu hinkwayo ku nga va ra birthday, mucato, kosi, hambi ku ri ra ntlangu wa bolo ya kumeka lahaya ka Cheyeza cake and confectionery hi karhi hi ku #taste in every bite ku hlanganisa na vona u buka cake. Fonela nambara 073 107 4015 kumbe 071 535 6078 vale eLimgiyani na Malamulele va delivera mahala. #hi khekhe leri u ta ti natswa titiho. Alright vayingiseri a ha ri laya ka ku xiyimo u nga swi kota loko munhu un'wana o ku inboxa ku nga ku ri mutsari wa switori a ku naveli kusuka ka Bola Mbambu Comedy 1 a ku lava ku u ta tlanga eka xitori ku nga ri timhaka ta mafenya ntsena ku ri drama yin'wanyana u nga swi kota ku ya u ya tlanga character yo karhi. ya ni nga swi kota a no kota ku ta swimafenya ntsena na swi kota swo ta drama swin'wana na swin'wana u nga swi kota ya then u to nghena nje a hi ku munhu we le tsanini so u ta swi kota ku siwela ka kovani u ya tsanini u ya tlanga xitori. a ni na account ni na account pe se u ta chela mali ni ya le alava ku ntaku u ya tlanga sweswo basi. vayingiseri misalo u twala a ri muntshwa wo ti nyiketela swinene so u nga tsundzuxa yini eka muntshwa laha ti tekela ku hasi laha nge le ku titumbeteni a nga na tinyiko ku fana na wena hikuva vantshwa vo tala va kona na va vona ndhawu to tala va titumbeta so u nga tsundzuxa yini eka muntshwa loyi laha nge le ku titumbeteni. Muthu u nga ti vulavula na vona va va chali muntshwa u nga ti tumbeta eka nyiko leyi u nga na yona ne yi humeseli a handle ku komba vanhu kumbexani aka siku rin'wana yi nga ku phusha u fikele kun'wanyana siku makuya alright hi swa vutomi wena. so a mi naveli swin'wana ku tikuma mi ri ka skimisana mi ri ka a ni ku na tlawanyana laha ka skimisana wa majita man'wana manharhu a mi naveli ku va u jita un'we a huma laya va ku mi nghena laya a mi naveli ku tikuma mi ri kwalaha ka swo fana na swi navela na swi lave ni ku nghena laha ni nga fikelela loko ni swi lava kahle. okay laha u navela ku fika kona as u ri mutlangi wa switori na swi twisisi so hi yihi part kumbe scene leyi nga ku tsakisa ngopfu eka Bola Mbambu Comedy 1 leyi u nga yi ekita hi loko u endla yini kahle leyi nga ni tsakisele le Domboti a wu endle kwala loko ni tekela mfongo ya mfumo a yi mali da ku teke phone i Dr. Prof ni ku tekela foni a nga bitona se mali lava mali a lava mali se a nga bangi tona Dr. Prof ni n'wi pfuxa ni n'wi kombendela ku ndlela hi leyi ende ya iPhone pheliya loko no n'wi nyika kick no reta ni wela hansi ni vonini i comedy ya matimba swinene vayingiseri ya kumeka ka Ripfumelo Studios channel la a nge le ku tlangeni misa loyi ende i timhaka ta kahle ngopfu ku munhu a humelerisa vuswikoti bya yena eka nkarhi loyi nga ka wona. Ni rhandza ku khensa swinene eka wena mfo ku va u kho ti nyiketela so
mi tirhisana na lava nga ku pfupfula i pizza xitaringi xa Bola Mbambu mi tirhisana na munhu loyi nga ku pfupfula so i mhaka kahle swinene. Alright, vayingiseri se hi fikile emakumu ka nongonoko va tivi ku antswa leyi ngo hashtag no them better hashtag hi kurisa lava hi nga na vona se hi ti ku kurisa la Oscar Xiyimo Maluleke la tiveka ku vito ra Cheyeza wa swi kota ku hlekisa musi ani un'wana wa vatlangi leyi ka mafenya i joke no tshemba ku u nga hi bela nyana ni ku nyika nkarhi okay hi meta nongonoko okay hi wolowo vayingiseri a hi tweni na ti plane la hi nga tshama kona no ani hi haxa hi ri joni okay as taken as kan'we namisi mi ri one veka malanga sele mi ri one se ku sala ku ta vanhu lavo xa swo cincisa kumbe switepesi se va fika laha ka ngova ku no ha xavisa se ni mugaku exeni sweswiwani n'wina mi nga kwini wo fika ku vanhu lava ha xavisa ntoko wa va kona ntoko wa va kona ani mina ya mali mi ri kulu so mara na mali mo hatisa ni mo xuma mali mo ana mu ipe mkulu pe ndira cho va kona di bizai asitani. Alright, unga ku yini info marito mo etsela e ka re gemeta hi twini joke ya ipela i Bola Mbambu ni bolini timbambu si bolini timbambu mara vulavula na vaseketeri va wena unga va byela yini marito mo etsela i ku ni khensa ku va ni tila ya and nakona a hi sapotaneni mani hi swi endlela n'wina swi leswi hinkwaswo swi endla ku ri at least munhu hungasa nyana a hi sapotaneni hi Matsonga mani ya na n'wi tixaka hinkwato sweswo so vanhu loko va ku lava kuma njhani ka Facebook Twitter modelela ngoma tivani mara at least mara ndam byela mara hey ndam byela mo kan kumeka nambara 067 anduvela number 2 ngomno alright to opumju okay moye gibeta nongonoko ke wa vativi ku antswa ni khensile vayingiseri ku va mi langusile na wena khensa swinene ku va u xiximi xirhambo u fika la tindlwini ta vuhaxi leswi a swi tisiwa ka n'wina vayingiseri hi KINGMA1CA television hi ku seketeriwa hi Ripfumelo Studios ni mi khensile.